tamo. Da, kod Gradine. Da, i Gradina je naravno. Ništa se nema, ovo je normalno. Svaki puta mi je došao na rubu sam nesvijesti. Dobro, nezgodno ti, ali znači samo pričaj stava što više. Biće vreme. Osjetite li sad miris od natrovke? Aha, strašno. Celuloza. Dobar. O, Bože, Bože. Kolika Gradina. Sad smo znači na neki 400 do 500 metara iznad Maglaja. Sad ja namjerno neću više da se spuštam, da nas ne bi ono bazu se više treskalo. Super, evo. Evo moje srednje škole, ovaj veliki poligon je, kod nas je srednja škola. Do rijeke što je. Jeste. Nije prije ovako bilo drveće, male poplava to odjela. Ja sam jednom helikopterom slijetno dole kod Džanije i kod onog Konzuma. Ja, ova je u centru Džanija. Da. A to? Davno nekad je. Sad ćemo iznad Gradine, tako? Evo ti je ispod ovo, desno od nas. Nećemo prije. Sada moje majke i kuća i to. Super. A tu vidi, čim smo ovdje blizu ovog vrta i sad kako Normal, vjetrić ja. ide preko toga, znači to je zbog toga. Ovo je Boris ovdje, ovo je boravlja.